Željko je već 10 godina slastičar, no ljubav prema slasticama rođena je mnogo prije, kada je s mamom pekao kolače i odlučio da će baš ovo biti njegov životni poziv. Da je ispravno odlučio potvrđuje i nagrada koju je dobio na otvorenju drugih slatkih gušta u zagrebačkom parku Zrinjevac. Torta koju je osmislio s kolegicom Tomislavom dobila je prvu nagradu u izradi potpuno nove slastice. Slastica zapravo jako instinktivno nastala, samo smo malo po kuhinji pogledali koje namirnice imamo i to smo nekako komponirali. I zapravo u jako kratkoj roku smo ju napravili, skoro 2 sata nam je samo trebalo da ju uspijemo napraviti. Sastoji se od pistacije, naranče i vanilije s malo vodke kao tajni sastojak. Osnovni jaja, brašno, šećer, manje više šta se nađe u svakom domaćinstvu. Posjetitelji festivala su, po mojoj osobnoj procjeni, dakle ljudi koji su, ajmo reći, razvili neka afinitet prema kvalitetnoj slastici. I dakle, ja mislim da ovdje nećete naći ni jednu slasticu koja nije napravljena od prirodnih sastojaka, dakle od pravog vrhnja, prave čokolade, znači, ajmo reći, iz skupih sastojaka, ukusnih sastojaka. I eto, ovaj odaziv koji vidite i u ranojutarnjim satima, mislim da govori 1000 riječi, jel? Zasad se u slatkim delicijama može guštati samo ovdje, iako manje više slatko vole svi. Među njima je i suorganizatorica Tea. Na ovu je ideju došla s prijateljicama Ivanom i još jednom Teom. Činilo nam se to kao zanimljiva priča. Savršen spoj slatkoga, zabavnog programa, kulinarskih radionica, na večer dobre glazbe. Do kraja festivala možemo očekivati zanimljive kulinarske radionice u popodnevnim satima. Natjecanje u bacanju palačinki koje je danas na rasporedu popodne. Imamo u nedjelju Kids Day, dan za dječji dan. U subotu recimo imamo rock večer i Cakes, Wine and Rock and Roll dan. Svašta, znači uzbudljive stvari tokom dana, a i u večernjim terminima. Do nedjelje se stignete ako još niste zasladiti na Zrinjevcu, a do godine tko zna, možda i u svojem gradu.